lo whaftai le tua, mātu lo tauranga mi inga ia te ia. Hallelujah, Lord Jesus. Ni ia oelo mātu o tua e whamamau tama. Hallelujah, Lord. Glory Jesus. O wanga ngai e whamanu atu ia yo. Mea mafo ia tutomu ia tia. Whamanu atu lo swafu wa ia. Hallelujah, Lord Jesus. Tamai, ia oelo o tua e whamamau. Mato whaftaia le rofo lau fio mato a ria maria le tai au fo. O mato o mai o numa mato whaita ranga. Whai inga i lau fio lo mato tama. Nei aso whaptoa mo tina umole nei lalo lau. Whaftai lo walofa ia i mato. Whaftai lo tapsi mai ia i mato. Ia vi ia i o e tamanu mato. Ia lau fio e whamamau lo. No to why fatasi mai oe mo mato le taia. Na mato faita uranga me fai ina na inga. Tama. Mame uko mato o mai mato le taia o yo rupa. Le alofa tamai. Mi
tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone.
fio. Ato e tanu stoe o minga mo sauni. Tato fatasi pema o e tamai. E kumpul mato atua le alofu. Feta laina o fio mo lau au au. Whanongo longo i mato tamai. A foi poka nami tinaru me yasu. Tamai fatasi mai na wanganga. E ia mato whaia mea umani tonu malasa. Ai mai son fatasi alo whamai o lau fio tamai. Ia via i oero mato tua whamama. Whamama o lau. Amen. E satara matina mi nere tua. Hallelujah. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Alala mai roi naru whaftai lava. Malo fai tauranga, malo fai mi inga whaftai lava. Ia, meitu la. Lato olo pokalamea. Tina. Timarawina i tina whamon mole lato pesavani. Whamon mole a masai lai tato pokalame. Tina uma whamon mole. Lato pesavani. Lato savani mai e umai nei. Masai tato pokalame whamon mole.
Ia, nei tina, le asu le manoi tina ne kalesia. Ia poe fosi tina asiasi, fosi tina olo tatu faitau langa fatasi nei asu. Ia le asu le manoi. Mai ni tau sanga ato se yo mai fol nei asu whapitotina. Ia sau whawhitai, o sau whato e selia, o yo mana onga. Ia o tai kumalawa nei o a whenea, te rau fifia ia ta mamana whana. Ia o lau tai nei, hallelujah. Ia asu. Ia masa mai ate. Tina mafta wala to fata waina le nitaya fasino moi mato. I thank God mo tina mane ye mese po tina sia sima nitaya o te lo na nistina na bisi
ngā ruenga ia ngai tōtua nia fōi. Ai te whakataile atu ona nei tinau tātou mafuta le nei tai au. Ia tātou whātau a ina lo tātou matawhai oima lo tātou ngawhatau awe tono tātou a inga. Ele ngata lea, o tono ne kāle sia ngā ruenga le atua ia. Vi ia ele atua ono tātou o tina, amen. Ia whakatai nei tai au, e te mā ngā ruenga ia mese po sio mātou tina whale a nganga nei tai au. Ono lao luat tala o moi mātou mawtanga. Mai tala lai titi ai ma ini, amen. Ia e lai titi ai mawtanga, ai te lei o loto mawtanga, le nofo atiru mai I, ia mātou te whaia o manei mea oma. E whamaua lunga ia le vi ingo le atua, ia luot whaktai le kālesia la tōtu tala. Ia o manu lose foi mātou o tina mātou te tutua o naitama. Lango sua le ngā ruenga le atua. Ia mese foi o tofi matiu te tono o tātou a inga. Whaktai foi nei whanau. Ia whaktai foi seo te olua, mese seo whanau. Te whaktai le atua ia so uma. Seo te olua, ia o seo whanau. Ia mese foi seo usole sa moa ia korin. Masean whanau o lo matou mafuta ni mai tau. Whaktai le atua ono lo tau wanga le lei. Tua nei tai au o ai lava se se o tau mana tua lo matou ainga tau o matou moia tonta sanga ia moli atu lo matou whaftai tele lava le tua pule tele pa manuia ia o tau uma lava ia ai mese matou uma nei tinaia ni mai I ia o mai le maule mai le fata o te tolu sfutasi ano na fai muli ana ia fapea o le mata ngofie o le pelo lea a le whawhine matau ia I oa. E ia o mātou nā, ia le atua, whaktai le atua nei aso whatau o moi mātou o tina. Ia e pei Jesu, amene ma amene. Hallelujah. Ia, stilai whaeau, a vera whawtai le atua. O le nganga whawtai la me tasi peo tulai I tina. Ia wau sina ia so malama. Ai se vangana wa e foi nei asu whapitoa o tina lama I. Ia au tina ia so malama. Is whaftai e lo so I le atua. Nei foi ola, ma losi tuina foi lo tangati. O wau ia mai foi nei tausanga. I le asau tina whaftai. Se o tō luam se o whanau. Mo I lava e ia. Ai mātou te whilangulangu mai lava. Sautaloa I foi mātou. Whaftai foi ngā ingo le tua. Wapena mele a ingo le tua. Tato a inga lea e whilangulangu mai. Sautaloa I. Wa maftianga o le tangata. Tūnai na mele a ingo le tua titano. Whaftai e le sunga whawhiangainga mai whalitua. Tina mātua, sama mātua. Nai whanau kuma. Ia maisi foi tina siasi. Tai lava tātou mafuta I le tai au. Ia lava le atua mea uma o ia whaia mo oe mā. E maisi tina, maua pēr la tau le ola mā loloina, mā losi. Ia ere alofa le atua, swafu man mā lo Jesu. Amen. God is good. And all the time. Keep it nice and short and simple. I'm grateful for today that I'm able to have a day just to celebrate, being a mother. I thank God for my beautiful children and my loving husband. To the mothers behind me, I thank you and I wish you all a happy Mother's Day. Not only for molding my spiritual journey with God, but also guiding me, praying over me and my family. To God be all the glory. In Jesus' name, amen. God is good all the time. I thank God first and foremost for His blessings. Without His blessings, I would not be a mother. So I thank Him for the children that He has blessed me with. I thank our mothers, my spiritual mother Louisa, and our mothers here behind me for helping me as a mother.
also in helping and encouraging me through life, the advice that you provide. Forgive me if I come across whāli'i or, just know that everything you say, it is planted in me and I do use it. So thank you so much. Thank you to our husband, my husband, and all our husbands. Thank you to the dads. It's always nice to see on Mother's Day you guys putting in the extra work, waking up early in the morning to watch your wives cook and cook yourselves. We do appreciate the effort that you guys put in for us, but also for our children. I want to acknowledge my mum. I will always acknowledge my mum every single year, because without her, I will not be here. Without God, of course, but without the nurture and the love that she provides for me, I will not be here. And there will come a time as well where she will not be here. So it's better to say what you want to say while they're here than when they're not. I acknowledge my Auntie Mawai, who's joining us today. Auntie Mawai is a second mum to us. Where you find my mum, you will find Mawai. Whatever function, whatever family thing we have, they are always together. We have this saying in our family that they're married to each other more than their husbands. That is the bond that I want with my sisters. That is the example that I want as a mother, to grow together, not lose that connection as you grow up and have your own families. Sorry if I'm talking a lot, but today is Mother's Day, so I can. Just an advice to everyone again, if your mother is still here, call her. If she's not here physically, but you know she's overseas or whatever, call her, talk to her, wish her a happy Mother's Day, because she won't always be just a call away. In Jesus' name, amen. Sorry, Mom, we're late to my funeral. Today's going to Mom. September 4th. Oh my God, so emotional. Taylor, become a mom, it's so hard. Oh, it's a type in it. You don't tell Siam for even for family to out for you. Oh, Taylor. To me, honestly, you know, I tell, I don't talk. But you know, I'll tell you what I know. Sorry, I can't even say anything. Too emotions. But yeah, the enemy, you. Praise the Lord, God is good, and all the time, ele leile tua, taipu malava, amen, ele tua le neita yao, ya, te whata alofa, tu tato aina neita yao, tama olfale, tama fo I matutua, mai mautofi tato aina, ya manai tamala, I te whata alofa whapitua foi, nei o tātou tina po o uso fo'i o tātou mafuta i nei tai au.
Tina ia moi. Welcome in the name of Jesus. Lasi and Peki whaktai. Le tua tato mawhtanga nei tai au. Whaawanoa ina lo taimi. Ono le tāua ia te oio le asasā tina. O le nei aso. O te loa so umalava o le. E te tau lava na Mother's Day aso uma I whanau. Ma tua tamā koi. Ia matato uma. E o le nei lava aso whapitoa. Ua mato fia leo matato fia. Whailonga ina lea sautina, ono ni ngā luenga le lei, sa whaia fo e sitasio tina, ele ngata ia Florence Nightingale, Mother Teresa, mea le lei na lato whaia, e whaamanatu ai lale nei aso, ono ngā luenga le lei na lato whaia, mo tangata matitiva, mo tangata puapuanga atia, mo tangata uma na lato wanga le lei ai. E le mawhaina whaamaluina, mea le lei na whaia nei tina, e mai se lava poi. Florence Nightingale, o le o tatou whaamanatuina mea. A tatou I loa fo ele tina le ananu atu, ma so loi vai o Iesu. E le ai lava se tangata o alu whaafia Iesu, I le awhale ma tau sami mai lato. Ma o na soo mai lato na o maima, ma tamata ia Iesu, ma ai whailonga na whaia Iesu, pa malolonga. A le ai masesio la tona, alu atu e so loi vai o Iesu, a sinetina ngā sala, na sau o Iesu no fale, na whamasino iei la tō, a wana ui mai tua, e fefe, o na ilole leila masetina, e whai upu fo I tangata ia te ia, ma la tō criticize ia te ia, Ala tofa apea le ale me sau le tangata masala I tonu me I tangata mi o tonu ma Yesu. But you know our ministry, our mission is not for us. Ai nei tangata lo popongatia, tangata lo na miel sosoani. Awa I tato umo tangata masala, awa fa mangalo ina le toto Yesu. Ele yo ol sai mer tato la. Ai ona sina fa malosi le nei tai o le nei aso fa pitoa o te fa tai le tua ona le aveyo o se tina na vea o se tina le tau sanga tasile a fe I va se la valu su mal fitu o fa I boi po atu ai le tama o filfilia e fai mau man mea pe fai foi mo a inga mi ia le tua sa le se manatu te tula I atu e a vea o se tina se ngaluenga. I o aita ita. O manatu mai e le tua. O noa o se tangata e whai a singa tafu. E whai fai singa whainga tā. Pa o te whawhetai le tua. Le tamana ia au mai ama te mafuta. O se tangata e tumu le loto mawalai. Ma le alofa ia te au. Ne maa mai whai ane tai au. Awana tu ese o tamala o malanga I Australia. Le tupe whai la o breakfast. Ai no whai ai. Awe whai se breakfast o te lefi mina o whai la breakfast. Se I umale lotu. Ia. Ai na maa mai. Ai ngalo la o mata. O whape o ngalo o mata le whale. Ai sa wata agale tama. O le tau tala o te loa. Ele mfaina nai leo na le lelo pa ai pea le mawala o mata. E short sighted ia. Ai mao mai ia le wha mengo o vatu ia o ele mata. Te mena tangutu uai. Fatu kilo I loa langa lenga rush foi. O te tau sa o tua ne tai au. O te moe tai au ne pota le wha. O sosoani foi si tama. Yo te loe mana o mia nei tama. Sosoani a tātou tina. Wata te atu lo foi la tō kuka I le mana ia. Le. Ia te tēne foi tatou tala. Ai whaafitai le atua. Na umana o sasoani ia o malu le tau whai tau sina tusi. Wa leva le pō. A wo vai a wo le lava. Le ane man malu le atua. Ia ai whaafitai le atua. I lana whaamalo longa ia tātou. Tina. Whaafitai whai se o tamo langi. Una o ia le I. Ia le atua. You know, don't ever underestimate yourself. I wasn't underestimating I oe lava ia.
mana o mia le atua tatou loto mawalalo. But awa te mana tu whatau wa ai ate oi. Ia e loa ta ua oi luma le atua, amen? E ta ua tatou umalawa i luma le atua. Whaatai fo i nei tai au. Whaatai fo i se o whanau nei mai aso. Mai tai matua mai tai lona lua. Wa alu vai aso ta vili mai. Me pe ese meo te mana o ai. Awa, o le o whainga tai ane o whaila o whanau se meo te mana o ai. O whai atu le se mea. E le se mea te mana o ai. Ai na whaile dina o cousins le au loma nu vai. Ai te ua i le atu lo le teina matua whamai. Le la atu le tupe a Rosera. E whai lau dina. Ai anu fulu o fōlinga, mai ane man. Fulu o fōlinga. Ia, atu lo le tupe o alu lo whao ngā. I le dina lea. Ai na whesili mai Rosera e i se mea te mana o ai. Le ai se mea te mana o ai. O lo loto. O te mana o ai lo whanau. O te mana o ai lo whanau e to a anga i le lotu. To a anga i le atua. Fia i le atua. Ia, e se foi la tau manatu le la tau fia i le atua. But to me, ia avatula o leo a lau te vai atula o whanau. La no po mai. But it's okay. Nene mono mea nesi o ta mga saua tai au. Mai ta imantu o life. Whale tonu ana ia iona ngase. Whaatai foi tau tatalo mo ia. Pea whai o tau manatua o ia le tatalo. Whaatai e leo mafue na le au ai mai. Au le isi lai malanga i Australia. Au le isi teine le po maisi an sama pea ne malama. But at least tato te manatua pe la tau tatalo. Leo mai mono mai ala tau mea lofa. O wao. O te le mana o se mea lofa. Yes, we do need mea lofa sometimes. But we need them, ia fia ia tato. Ma lo lofa ia tato. Ma ia fia lo fani ma o lato te ito o lua peo nai tene po ia. Whaatai i lato upu whamalosi nei tae au. Amen, wa mea la vai lato. Whaatai whala mawhtanga tina. Whaatai tele, tolo pulo ia te o tō. I ia le atua, e uina tō ngā ngāi tātou. Ai whaatai lo tō. Ngā wai mai fo i se upo te whai atua ia te o tō. Whaatai tato mawhtanga. It's not about the food. It's not about anything in the flesh. But o le tato fellowship, o le tato whalofani. O le mele fia i le atua. Whaatai ta mā. O le auto tatalo mai mātou tina. Ai mai se tō tau singa i a mātou. I whaapea fo le tō na i leo mātou ai atu nei tai au. O sau nia mai tua nei. Ia o tō te o tatou nofo o matatou na i nei aso. I ia le atua. Hallelujah. Ia whaatai la me wharitua, whapea fo itina matua, tina la iti mawhtanga a crazy nei tai au. Ai o nei tūla, ia o loi hei tatu tina siasi. Te wala au atu wai si tina e whimana a whaisana mori mau. Pe usana pese, pe whaisana tau loto. Ia lo iela manoa i mene. I knew my sister is because she's always stand up when I say them. She's been ready for ages. Hallelujah. Ia fia mai na wa fionga.
Hallelujah. Fastaina motinasiasi. It's what pele manoa. Lava stasi ya. Tato la motina fapto ende yaso. Sumai. Hallelujah. Amen. It's if you fear, it's so much about that. Tina but too. Love phone for your fear. It's about Taya to life. It's a year for you, Mato. You may yes, Matato. I will to Matas. Ele Sauli, Mulma, now love of Taya. Only tu sais le temps, tu sais pas tant de tout, c'est après que c'est cool. On est à Murley, oui, et c'est où? Et c'est nous sommes pays. Tout ça le pays, c'est un temps.
ai le sili no tau mo le tau o tina. O le tina, tono ni e kalisi, ai, o tō le pai ma le au, e whakopo mea o le kalisia. Ia vi ia i me tua i me se sili wa ia pai. Te tua akutai ia i whalitua. Ia lango sua ni ngā mina. Mati ngā o tō le pai ma le au. Ia tatu pi nai mea. Au wali le mana o le tō. E kore tala Samoa. E au le nei lau tina. Ai le au le nei lau tina. Wa o tō e ala kopōhi ma koutua i me me nina te le tālisi. Nasa tala le whamanuia me tua. Manuia na tātina. Whamanuia me tua. Te o tina kina. Mo peke. Man mau amata. Whamanuia me tata mapa alangana. Wāmi te taimo ka kwenisia. Mai e manuia sai pua. Amen. Hallelujah. Pasai lava mo tina siasi. Ya. Anei sula. Le tuasu lesi o le pese tina la isi. Le si aise mle a tina le na anwatu. Taimine ya mae role. Ion sauri role tato mo le upu. Mai le tua whalongo ai mai tato. Hallelujah. Ya sauri mai tina la isi.
Tua tue team stato pese ia. Ona tua suaile le whailaunga mo tātou nei tila. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah, Lord. Ia o tua. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Ia o tanga, ia o le tua, o ni lava upo, o ni ngā lawa fionga o mātou nau nei. Lawa fionga le sulu le o mātou vai, ma le malama i o mātou wala. Lawa fionga o le peru e whatau mai o nei tū, e aona mātou vai vai ne tusa ma lau fina ngalo. Whaafitai le tua i lau whaunga, i mea uma le ni tai au, a me se o lau whaamalo longa, i te tonu te o mātou ainga nei, ai mai se fo i le tua o lau whaamanuianga, i nei tina o lau mātou mafuta pe ai lea, ma avea a mātou wō, po paanga e mātou i te tonu le tala le lei, whaafitai lau whaunga, lau whaamalo longa i tamā malava, ai mai se le tamā whaaleanganga lo mātou atua, nei whanawiti o i sea o pita matua, whaafitai le atua, i loa le lei malonga lofa i mātou le nei aso whaapito tina. Ia vea ai mātou ni tina le lei, o ni tina e whautua le lei, o ni tina e avea mapae ma auli te tono mātou aina. Mātou te vai o le atua e te whaamalosi, ia te mātou, e ave mātou ni benina, tau tele, e taunga tā, e fia iai lau whanau,
Ai mai se o mātou lava a inga le atua. E nei tūla i loa fine o lau au na fo'i po te upu e tuina mai e shea atu lau whanau nei tai au. Ia sili o nao ngai e mātou tina. Ia veo se whi au ngai e mātou tina. Ia nā tia fo'i se upu le tauna o tau tala iai. Nā tia fo'i lo tangata whatau waa. La loi fole sa tauro Yesu Keriso. Ia fo'i atu mea o mai a te oe. O lo vi inga ia mawalunga. Ia ina se fina ngalo e ana i lau upu. I ia o Yesu. Amene, amene. Praise the Lord. Praise the Lord. Se me saulanga pati mo le atua le neitaea. Tato pati atu mo le atua. I le atua le neitaea au. Ia o te loa. Te le lava upu au ngā tato whaaloa nei tai au li ngate muli mau. Ia au nei tina fo i le na tufa mai li ia le atua. Ea wala ese lava le upu le atua. E fo i le aso ma le aso tato whaaloa longo. Le awhionga le atua whaatai fo i o vi inga le atua le nei tai au. Ma walunga pele vi inga le atua whaatai fo i se usua tina. Whailau tusi al mātou mawhtanga tina. Sunga al whalitua e asina, whatu moa, whaatamala, i le awanoa le lei, man matangofi e fo il taitaina, o le tatou sauninga le nei tai au, i whaamanuia tere le atua i tiute, ai mai se fo le whaamaina o le tangata, mo le atua malona whina ngalo. O tatou umalawa e tutusa ino mo le atua. E tatou te o mai lawa i le aso ma le aso. Oni lawa i maua, po au fo i le tina whalea nganga. Au tatou uma lawa le whanau ma le atua, amen? Ona avea lawa i maua tai, tatou mawhtanga po tatou ainga. Au tatou uma lawa o le whanau ma le atua. O tatou uma lawa na maliua Yesu. Lunga le tātou, tongi ola i tātou, me nei fwes tātou a mia tonu, luma o le atua wal tātou a mia tonu, wa pispisia e peo le i o le mai. A tasi lava le a mia tonu o Yesu Keriso, le na awala mai le potau a mia tonu ina i tātou, e ala le whaatua tua o no lona maliu. Whaaftai le awanoa tu ina mai le tamarunga luenga, o te tūla i ai e fola le upa le atua. Ia, te nai a foi hanisi tai. Le whaalongo mātou tina, ai la unga ma tama ia mātou, ia tātou. Ia ai paula o meu o vai e ima whaatulanga ina foi ele au na le atua. Ia, o le au tūla o tau talanga, whaatai foi tato ainga. Whamei e tō la i tia tātou. Ale ia ile au angenu le atua, le tātou te mawhata. Le tō tele a tātou vi ia le atua. You know le mena o na whamanuina ia o i se tasio. Ke spika le mātou camp. Whai mai. It's your single hello. E te saulo se tangata. E whapeat. Kia ora. Kia ora. Kia ora, how are you? Me te whapeat. Hello, malo lava, malo soifua. Mis futai au, te saua le pe whangale o tau whaisinga le futai au. Ka saua ka mati sao mai a e te tela mona me le atua. E le tau ila tamia le whai. So, this morning, o tangata mua no wa ai i tai au, o tangata leo Patrick. O te ia no wa ai a Patrick, whai whasilewa wa whaingaluenga po Patrick. O whai whasilewa te lewa ai a Patrick. Velo e lunga lo haloia Patrick o me patua Patrick I all so. Hi Patrick, how are you Patrick? You know, it was so good to see Patrick this morning, and it's so good to see you guys this morning. You know, let's have a younger now. Let's have a aya also. Oh my, le maluloya le tai au. Atingano marilia le fai au coat. Amen.
e tele na wa sa tau tala ne tai au ia ole afui ole au tuola tau tala ne tai au tina wala wina the cold woman or the cold mother ole tina wala wina maua mai lai le luka mua ole fai upe lusfulu ono e ole tōlusfulu malvalu o te fia Olo o nau fai tau ai mole nei ma tau. Ai o te fia wha whaina fai upe luas fu malvalo e wha apea. Wa ulu fale mai le a ngelu ia te ia. O na wha apea mai le o ia. Sio ua lofa ia te oe le ua lofa ina. O ia te oe le ali. Amu ia oe whawhine. O le isi fai upo. Fai upe tolu sumantas oi fai mai o vai atu foi o ia o na tu valele o ia lana upu o tau mana tu na tu foi o ia pe se ale wingo le ni alofa o pula tu sul fai mai o fai mai foi le angelu ia te ia au ai te fefe a wa o alofa ina mai oe ele atua pe o pue tu sul malvalo fai mai Ua whai atu Maria, whaauta, o au nei o le au na le ri, ia whai ai ate au, e tusa, ma lau whetalainga, o na alu e se ai leo le angelu ia te ia, amen. O te fia au mai ala Maria, o ka se tele o tina, tina whaamanu ia ina e tono le fionga le atua, tina whai mea le lei tono le fionga le atua, tina whaonga ina, Vala wina le atua I tono le afionga le atua. E no au mai ale nei tina Maria. Whai mai, le whai o le vala wina o Maria. O Maria ele o se tangata, whaine le tangata taua loa, tangata e maualunga. O Maria o se tangata, o se teine She must have been a teenager. Le time ina wala au mai le angelu ina ua sen mai le atua le angelu e whai atu ia Maria o le ato oe. E te whanau mai se tamatani. A le mea mua wha mai le angelu, whauta, wa lofa ina oe le atua. Maria o se tangata e le tawaloa, e sa mai Nasareta. Ele se tangata no o loa Maria. Ele o se teine foi lele e mawalunga sona ainga. Ele o se teine foi lele e taua. O se teine she was a virgin. O se teine na fifilia le atua e avea matinao Yesu. Mas le o pare ale angin se o lofa ia te oe le o lofa ina o ia te oe le ali amu ia oe fafini o na mana tu natu leo Maria po le ale wingo le alofa you know tato le lalo langi nei o le tele io surprises o le tele io me te whaalongo e te io sa tangata whai mai a oe o le Lela maua le tupe lea, au mai sau e, lela ofo mai au e se tupe te le, foi lele tautala mai au e whailo mai au e se mea, ai le moi. Ona e ofo i lea me whapea, e moni. A o Maria, whamele angin, awa e te whete, I le nei mea, a wawa lo whamia oe le atua, A called woman. God calls a woman. A called woman, but tina mala awina I le atua. E peona mala awina Maria. E le whainonga tangata le atua. O le atua e kōle ia tangata. Po oe se tina e le anga. Po oe se tina ote. Po oe se tina e moe umi. Pai e. It's a fire lava oil loto. E
whai ala vai au lo loto. Ma o le usai le atua nistai. Ai le taimi. Kol mai le atua a. E pai me le atua se pai whapitoa. E koho tātou. Mo lona fina ngano. Whai mai. O le tangata walawina, o le tina walawina. E alofa ina e le atua, amen. Peo na ilfo e puna tols, e pule e luas kumarvalu, le whai mai. Auta walofa ina o e le atua. A called woman is loved by God. And she loves people. She loves other people. O le tangata walawina e le atua, o le tina walawina e le atua. E alofa ina e le atua. Maria had the favor of God. Na favor e le atua Maria. Why? It's not because of her, but it's because of her heart. Saya te ele loto maulalo. Mai foi lá. Tato loa le loto maulalo Maria. Ile na upule na fai mai. Fai mai. Fauta o unei o le au na le. Ia whaia ia te au e tusa malau whetalainga. O nā alu e se leo le ahangelu ia te ia. You know, e mo I lava na hesitant being a tauti te ele ma whawha Maria. A wai te ia whewhe. E whewhe Maria wai leilo e iau ia steine. O ia steine ele I whamai. A whape whele mea nei. A wau te leilo se tani. Ai walo faina Maria le atua. Fai mai o le tina e wala awina le atua. Walo faina o ia le atua. Ai alofa foi la ia tangata. Amen. So if God loves you, He will call you. Even if you afaya o se tina e mativa po se tina. Ele lofa I tautus pa ia. Ele malama le fionga le atua. E mawalalo le ainga tato te o mai ai. E mawalalo foi sa tanga luenga. Ai a fina ngalo le atua e alofa. E ko tato. E ko lava tato e le atua. E a vea au na ia te ia. You know, it was not just a call to give birth to a child. A normal child. God called Mary. When she didn't know anything and she didn't ele fai koe ko mai Josefa. Sa fau tane ia Josefa. Ai le no foi la uma Josefa. Po e se la whainga ainga mai Josefa. Ai o sila le atua le loto o Maria. E moni ala sa mana tunatu Maria. Pe se ale wingo le nei alofa. So e whai mai. Pe whape whele mea nei, o mau sa whesili ngia no na mau whakau. Pe ai se awa ko le mo whai mai ele angel o ia le la, whanau mai e Yesu. Ai ele na o si tame titi Yesu. Ale whai mai le a whionga le atua. O le whaaola, e ngoa whai o ia o le sili ese. I ia le atua, I lana wala aunga, ia Maria. O Maria, ole whaataua ina i o Maria ni Kalesia Katoliko. No o wola mai fo ia o loko tina, my grandparents tina, mātua o loko tina. It's Katoliko. So a ola e holiday. Pa vea o uma po le whaava vea. E taha i o matou vai le to o lo matua. Ina no foi lunga whele a ngelu, me ai tau le a ngelu. Ai so te lua, te leo whale o aina Katoliko. E whaatu sa Maria. It's not bad. You know, wala family fiona le tu o te I fo atu se tu pua o ta. Po o se whaatu so se tu pua o se mea o yunangi lua. Na o le atua tato te I fo iai. But to the Catholic people, they honor Mary. Why? Because Mary was the mother of Jesus. O le tina lea na whanau mai e Yesu. Awala tato te whaiwhai upupe tato te criticize na I tangata. Awala lato te alo lofa ia Maria. Lato te ona ina Maria, mai respect Maria. Ona o iana whanau mai e Yesu. Ole tina la lea. Ole tina wala awina.
Mary was chosen by God because of her heart. And she was ready. You know, mo ianga hesitant. But na whai mai ia whaia ia te au. E tusa male fina ngalo le tua. E tusa malana whitalainga. Amen? Tina mala awina. Peo na e tato manatu momua. E alofa ina o ia ele atua. You know, God loves all of us. God wants to call all of us mothers to be His servants, to serve Him, to serve under our husbands. Sometimes for you, if I singa fatsi nga for your tamaya tato this time, but kako decisions anga fai tato tene no forma tato tato because of the house yang fai tato. For better, for worse, for sickness or in health, for richer or poor. Yeah, I've tried that too. Onolana valau mai malona lofa mai ya tato lana whanau. Ole tina valau mina e whaalongo mausai. Maria was so obedient to God. Now ya Maria. Mai ia whaia ia te au e tusa ma lau whetalainga. Amen? O Maria, sau stai le whina ngalo le atua. Te leo tina le leile tonu tuspa ia. Tina whai mea le le. A o Maria, e sela o fia le wala au ino tangata ne o Maria. E moni asa le mautonu. Aina tali atu lava ilana tali ilo ilona whaalongo malona o stai. Sometimes for a tato le stai for tato wow this time, but that's life. That's part of life. Ele solo le ya me uma. E alua ya ups and downs. But it's a for in my le alofa ya tato because ole afenge ole tato lua na tato fifilia. Ole tina malawina, e whaamalos, e le whiungo fie. Remember tina ya ruta. Na muli lawa ya na o mine ama le tina lana tani. Tina na oti le lana tani. Pado iu tato lo ele alofa tele o ruta ya na o. Whai mai o te le tu ua oe na ia e alu. Ole mea e te alu iai o te alu ai foi. Ole mea e te oti ai. O te oti ai foi. E whailo mo no, e whailo ainga mo ainga. Tina whaatuna ami wale se ta sita mai titi toi a mai e ma whaina lana nofo. Aina muli lava ona olona rofa i le tina ona na tani. E breakthrough for i whawhita oli. You know Maria, she went through so many thoughts. She was so shocked with the call from the angel, with the call from God. But she did broke through. She ended up saying yes because she trusted God, that God will be with her. Amen? Ole tina galawina e loto mawala. O value fiama qualities o leo langa Maria. No fia tele yai. She was humbled. She humbled herself. Awanga ngai loele se tani. Ai wo feta lai mai lava le atu e ala le ange. O lau tō mai le anga pa ia. Yeah, therefore o ia o le sili ese. Amen? Ia na alu a Maria. Na alu e whatau whina ngalo le atua. Pa vea o ia matina o Yesu. Ai na alu foi Maria. Le maua foi se avanoa le whale tali malo. E whanau e se ana tama. E o atu mo whale tali malo. Ai wa aina mau lalo la vale loto Maria whanai. Mai le tama le ana iai mai. Na ole whale povi lava lai avanoa.
e se se tātou o whanau e tono se whale pō. Fio lai a whanau se se whale o manu. Lono winga e sa wali a ngea sitama o si teine le au wala i o Samoa po hinge i whame. Ke la whale, kei nga whale ngale whangau kongo le whale manu. Whangau le whale pō. Koso le nā tua nā tātou tangata a. E whai e ula. E mō ke tangata se tasi e whanau mai whale pō. Pa Maria, na ia maua loto maulalo, na whanau lawa se ana tama i le whale pōwi, o le whailonga le nā, o le whaataita inga ia tātou, o le loto maulalo. I tātou te le mawhaia, we can't do it, but with God in us, we can do it. O le tina wala awina, manatu muli muli, o le tina wala awina, na te lea tula fo inalo na tofi as a mother. I'm so grateful, I'm so happy for our mothers. Nena whana wina i tātou, amen. O lo tina, o te mritai au, o po o te. E hau a te mila, o i stai au te aga, o ngale sasa mo ta ita, o ta anu e a onga. Mai ai fo i mai, ele maua mena, ele leilo wau, ele leilo suenga. E koe sasa foi, oi. I tatou mātua i Samoa, me sena i o tatou tina. I just thank God for our mothers, my mother. Ia o sau foi le ine, a mea foi le au na le atua, malona whale tua, se o apo, mau mātua o i soli. E siri a kula al polonga. I inga, whale whai whi au. Tāle skua, tāsi koka moi. Fia sola i si mua whapea. Oka se whainga kaha pes polonga. But you know, sometimes, e ke whaalonga kula pa ma whauwhau. Whangai le tāna pei. Ai, ai, pes ola. Kau walea i au onga le atua. Kau walea i o ma koe Samoa. Don't do that. Just break through. Just humble yourself. And listen to your parents, your wife. Amen. You know, we are not perfect. We go through trials and tribulations. But we know o le tatou tofi, o le tau singa o tatou whanau, o le aoha o tatou whanau. That's what I tell my husband. O te whaia lo te olua, wau si o te olua. O te mā. E fia mele tatou so. Tasi ala na tala le whaalongo lo tam titi. Po tintiti whamai lo ku uloa. O te whaia na kaloa. But me, push and push and push. Ma kupu ai alwe vesi le sikai. You know me? Kusa le sau si teine te tonu le nga sau just knock the door, comes into the house. Hi, Mom! Awa ulo kikilo ako ngay le short le vai mai na. Sak bai. Ko sa mo ko fale mo short na. Fale ali mai o malunga ile se vai. See? That's me. Yo ofo ngai ka makile mo ofo nei si tsamala wala tsula loi. Kispen fanga. Pa me feel lo o ke long kinga lo. But that's us mothers. Ele tu ua tato But no, I love my girls. I love all of them. Never relinquish your title as a mother. Even my spiritual girls, my spiritual kids, it's okay. It's okay, wife. Maria. You know, mafana Yesu, matsupu Yesu. Suesa ina la to oma Yesu lisinu. I feel su Yesu. Almost Maria ya Yesu. Because when they found Jesus, he was in them amongst tangata for ia la o ole o le falongo longo tamatito Yesu.
tupu e hai Yesu, o le whai koe ponga I kana Galileia, na whai e le mawenga mua Yesu, sa iei ina lona tina. Sa mai tau e lona tina. Mea e whai alana tamo Yesu. And she thought, ai whaapeo, sa'o ale wala uinga Yesu, sa'o ale tala le angia. O Yesu, o le whaola. Muli hai whamene tala I Maria i a lātou, le na lātou wonga o le I se waina, no wa umale waina. Whanai, ia o tō whaalongo I a te ia, o le mea lawa e whamai o ia o tō whaia. Amen? Amen. Maria respected Jesus, and she knew o Yesu, o le whaaola lea, o le promised child, ma whaau mai e lea tua. Paula wale mea ia, o le ola mai o Yesu mai a te ia. Ma veo yo se tina ia lofa ia Yesu. E le si taimina watu. So te lo Yesu taimina. Ta ina mai Yesu e ave whamasino, ave whaasatauro. Did you ever see Maria, ele o iei ngā Maria? Ngā alu a Maria, ngā muli e tu a Maria e tu o Yesu. Ele e tu ue Maria Yesu. Why? Because she loved Jesus. It was her son. It's not easy being a mother. And I believe ele whaingo whia tiu tau tina. Me lena whai e ele tua eva, e a vea mawhisosoani ata. Our job is not easy. Tau whaingo ta maiti te alofa se o whanau la I ti rewa, whai ala tau whanau. Te ai e ta maiti te whautua lama, whaasusu, whaanga ta maiti te resusu ma whana e lua mawhatanga. Pare pau fo iau, o suinga o leo lamo mo iai. Muli lava Yesu, ia Maria ia Yesu. Ina ua tu Yesu I lunga le sātau. I kolkota. Na tangi ai Maria. Vai le alofa Maria lona tama Yesu. It's like us. Children, we love you so much. Pamena tangi Maria. You know, when we had our share for discussions last in it's all me and our Pola Mafu Amau, what's a lot to if I live in social work. I'm Lissila Pan for my Polea Sophia. Tell you Tamata for my if ye heights, if ye tell of Yelta Aleotia. E fefe le mai le pewa ai atu vai ane tatou malmalo le atua o sau e aina ia. Ai o mai a o whamela o tau. The only person that was in my mind with me was my grandson. Te loma. Taku, I fear if something happens to my grandson. But I have 3 grandsons. So what grandsons, what granddaughters, if Elin Maya Bib, I fear if something happens to my grandson. Yeah, because I love my older grandson. Pelawa o whamawhawhau ia Maria ma Yesu. Ele I whaingo ia Maria, I tuina atu siona tama e maliu, I lunga sa tauro. Ai longa I sisa tatu, ele ai ma se se la vine ma whai. Pa na ratu lawa ele atuolo na ono lona lofa ia tato. Ai ma fatia ele Maria, ono leile tino. O le sa ile lalolani Yesu. Therefore, it will be a really sad story for us. If anything happens to our children, if along tata ai yelo se me tupu ai. Tato bawale me la tu tele loa. Tato talo ile tua.
Le lana whaamalolonga i nei tatou whanau. Ma lana whaamanuianga o fia o latui ole. Residential facility I ole prison na ka maikirei o I Wiri. O latu fia lai whangaluenga I Caroline. I was so blessed, Caroline. And that's a really good job for you young ones, to be able to help those children. Amen. Bi ia lea tua. O le matu te talo ole na ia manuia tau o langa. Ia manuia tau a onga. Ia manuia onga o tau. Whaape o Maria. Na ia muli pe lona tina. Nothing is like a mother's love. O le tina wala awina. E alofa pea I lana whanau. Whether good or bad, e alofa pea no matter what, we love you and we love you forever. Pahtaile atua, ia o ilo upu. Pahtaile atua ilo wa o ai mai, o au mai. Ia te au le tina. Ilo upu pe na whaalonga ni tai au. Ia vea pe mātou ni tina lelei, tina e alo lofa. Le ngata ia mātou whanau, a o isi fo I whanau le atua, a tangata uma mātou te wheloa ai. Ia vei mātou ni tina e whaamanu ia ina, e peo Maria, lau au na ia tali atu. Ia whaia ia te au, e tusanga lau whetalaina. A iei fo se tasi tina, po se teine talabo, tama talabo se tama, e bala au iei lau a fio. Ia whaia lo fina ngalo lo mātou atua. Let them have a discerning heart, discerning spirit to know what you're calling them for. In Jesus' name, amen. Tato tula e mai tuna te tamanga wenga. Ciao, è stato che si fa mormone e hai fa fonga mai fa longo le un po' le tue piona iei nei taio o le tina valamino a o le talalena feitauina le tatou failauma nei taio o le tala i tina ia Maria ai fa fone le ia ma fai tau le ia ai se au val au ina ai oi ka ko ke mo ila na tali la na ia o le tali Maria ia faia ia te lana au no longo vinga o le tanga lui o le tina sanga lui ma le oli sanga lui ma le fia mai e lona na chichi se ia o lona matua e le suia lona o langa sa alue ai ma au nai ile tua ma lona finalo le tatu tu lai fatasi o la fatasi tu talo le tua ma tu ma tu fa tai la upu o ma tu fa longo fatasi e ni nei tai fa fonga la we kanesia o lo e o mai pea lo e o ai mai pea lo e fa tonu pea ia te matou I me o mai ao na matou faia lo nei mafutanga e le anga le lei o la ufio lo matou ia fatu mawino le latou oli e ngā lulue ma le fia au na ma le oli ia ma lue ia tu e ma lo lava fingal a vea ni fautua le lei tono la ngā lo matou le ngate tu tono ainga tu tono la ue kalesia ai sili ai no latou wola au mo oe ma lo fingal whamanuia mana o ai tono la ngā ono o Yesu amene mamen tato la mai lalo faftai tato wantu tato famantu nei tai au
mātou mai, tasu vai, mātou, mātou, mawhtanga, mātou tamai. O le mātou whamana tūna pēo o maliu, ke miso no whamangalo ino I mātou lau whanau ansa. Mātou titalo mātou nātou mea umalawa, ta fea I le alofa lau e fie tonu nei mawhtanga, po lau e kālesi. Whamanuia e lau whanau, e se foi au auna tūlai e tautuina nei whamantu. E ngā rue nei aso e meisi nei aso whapitoa mō tina umalawa o sāma. Nei lalangi le tua e meisi eitu tonu o mātou ainga pro tonu o le kālesi. Mātou titu nā atu mea umalawa I atu oe. Whamanuia le tua, le amataino nei mawhtanga se I orone whaiu. Ia foi pēr lovi inga I atu o Yesu. Amene, amene. Tato iei nei tai au, tato whamaratuina, maliu lo tato I o Yesu. Leo toi maliu o ia. Lo iei o ia I le tutau tato ta maalo, anga lue pēr ma au ona pēr. Lo whautua pēr mo I tato. Wa e te me se ai, e te me whane tonga. Ai whaftai lona maliu. Leo whamangalo nai I tatou lana whanau. Mai sina whaswhai tau lea. Ele upa le tuale nei tae au whai mai e o tō uma o e fia ino o mai e le vai. A tōma o tō wale ai ni tupe o mai nā whatau ma ai. E o tōma mai lava ma whatau. Le waina ma le suasu e le eise tupe whatau ai. O le pongi fia mai e tō. O le mea whatau ai o e whatau ai a o e le atu. Na wanga sala I tato, ele sau le tua mintu be koe whatau ai tato. Po angi mea ka penga ia, a enga ia, a mai rona alo pele totas. Na whamalingi ina rona totu. Sasa po whianu I eta. Ai le iei mastala mawhi. Ai sea, e lofu whamao o ia ia te tato. Pe whione nei tai au tato, tauni e tato talia ina, le areto le ola, whamai o le areto na lui fōmai le lai. Se ai, mai e tū maulawa. E le oti o ia, e ola o ia e o I le whawawau. E whapena foi le ipo le waina o isi tia. Mai o le waina o le whenenga foi. E o sia pēr mai tātou I le aso ma le aso. Tātou sauni, tātou titalia le nei tai. Le tua, pala au o soafa Yesu le nei tai au. O se lima, e pai le nei areto ma le nei waina. Sauni e talia ia mātou, talia ma le whatou tu, talia ma le tatonu. O e lawana e maliu e whamangalo, whamamau mātou whanatu. E ia ola manuia I mātou I atu. Whamanuia mawhtanga tina, whamanuia mawhtanga tamawa, meise lau e kālesia atu. E meise lava tina whapitoi ei nei asu. Ia foi pēr le vi inga I atu. Ono o Yesu. Amene. Amen.
fatu so le tino mo le toto tātou le whao. Wai o mai amo I tātou mai ai pai iai pe te taua. Whai ai ia whai ama mea o mai le fatu tua ma le te tonu. Wha maoni a le atua ia lo e au auna tātou ngā nue ei pe o rana ui me fhoi. Le upo le atua le nei taia. O le ola au auna. Na mara ui na ai nei tina. Ta uai o io tina o la lana. O lana au au nanga sawhai. Ka ia lofa I le atua. Sa ia tua ato o ia I le atua. A lofa ia. Upo le na fionga le atua. Ai matau I le atua. Ai ava I le atua. Vai te tonu I le atua. E a lofa fo I le atua ia atua. Au ni tātou talia. Mana tua I tonu tātou ainga. Tonu maftanga tina. Ai tai mani. Ofisa I si tina u malawi tonu tātou ai. Ia fusia tātou le lofa mai le atua. I whea le whani e tasi o tātou lotu. Tātou I talia I nai le whātusu. Le areto ma le waina nei taia. Le lia ono le swafa Yesu. Talia. Mātou whaftai atu tamāna nei taia. I ia ala o fio me uma. O e whaia mai tā pena mai saunia mo mātou lau whanau. Tailo mo liu ke riso whasa roto ai mātou. O mātou lau whanau ang sala na nei se no oi. E le māma alo I mātou. E mātou te talo nei taia o I whātou. Atu sau ni fo ia ina se fuai lau se fuai ia me se fo lau to tau la o le loto ma li io nei feta la ia la lau upu le tu ia fo ia to fa mai na wala au ma lau anu ia fo ia to e lo vi ingo no o Yesu ma tu va lau amen ma amen ta to la mai la lo tai Fama oni ono na
toi tasi na wale ai te matinale toi. Fai wai mato po kalame ia. Uma rola tato sa mini aftai tina. Wala watina. Mai toi tasi na wale tato ai te. Mole.
Ia, ai mele tu e se pati po ngai tina. Tai le tua o fai mo lia le ma. Tatu sauninga sa whenga iai, le se las whapitoa mo tina o mai tunu tatu ngā luenga, ia me se fwoi ngai tina pe o na tatu mafuta, ia vi ia le atua, ia e leo, e se o tō e se mātou, e tasi lama tātou ruma o si whama le atua, tala pia le whaitoa, tai o malama tātou teo. Mai ai, ia e wala au lia ma le whaaloalo, mai kātou tō nai whātasi, lo whaini tō nai tua i, mo ai tina ma o tō wala au lia, ia nā tuai me o malava. Ia mai e ne ia so e teimi tua tua i le whonga waftanga tamaa, ia ai whai tātou le talo whātai e su lo walofa ma lo wanga le lei mai la mataina se o mai nona whai ui. Ia fwoi pēr ia atua e o lo lava vi inga lau upu na mātou whanongo ia i pe senga ta aina o vi inga i sa ngālu lua i nei aso. Ia fwoi ia atua e lo vi inga lo mātou. Tai mātou talo ria nei aso ne o mo tutoi o mātou mātanga. Ia vi ia o e whau o lava. Atu miwa i aso, whanau ia o auma mai se fwoi. Whiau mga luenga, tono a inga, ia pui mana vea i o mai le sui ngole tau. Nei atu lo mātou ia i. Aone nei mai oe lo mātou tu fo i lo vi inga, mai tu ai, iso whai malama, e le anga nei o lau fi. Ia ia te oe lo vi inga nei o le whawawau. Amene. Participante de sua retail, factoria. Time